Class 3. Class 3 na yun. Class 9. Class 9 na yun. Wow bro! Kasi ho bro. Aikoy introduction ga presentation gi matam aikoy gi Anwa Makos ki secretary Santi Kling na law business. Good morning, everyone. First of all, I would like to welcome everyone on behalf of CFF. MSME PSI in charge, Manipur Nagra. Thank you so much. And the next is aduga VA Chairman and Secretary of Henoko. Aikoy atop Solbu thakat jari aduga timing su jengba kan di 9:30 hai bane adubu kitang theng rabane na aiso tentak na dum asi ngasigi back to school se karigi dam back to school campaign se karigi namal ta pangthokra hai base adu khajik tang sodoi na dum hai jara lege ko ekoi na ngasi back to school toba maram se karigino hare ekoi gi MSRM hai ba Manipur State Livelihood Mission ge makhada pangthok jabane asi kadai dagi lobra hare kelena gi Kudum Basari gi makoi gi model lauraga asi pangthok pane ba ko ekoi gi Manipur State Livelihood ge makha sida ekoi thematic mari laye ba ko number 1 da IBCB FI livelihood SIST asing ngasi ekoi na school sida ngasi gani ko adu tungda second period se amuk law gani adu second period hek loi bakanda ekoi na recess ai gani adu matam da ekoi na tiffin ekoi na puba sing se cha gani ba ko cha ba loi ba matung in na ekoi na third period amuk law khi gani third loi bakanda last mari subudu law gani ba ko period ama manu sida 45 minutes law gani ba ko adu da ekoi dancing natredi I mentor sing na sulobi gani ba aduna waru se krase phayana yaw se ekoi na hainang badi asi ekoi gi ngasi lengbira pa ekoi gi gas amansung gas obona mayam busu iso gi minga thaka chari makoi gi mamang da free hai gi thasena detail oina asi pause pine bane adubu matam gi matung inna ekoi se horen thengla ke do manle ga ko marak ta thatna dum introduce au tari ko ekoi na ngasi ahan bakan sida S. Kosilning Dangsawa, Headmaster Netaji Subhash Chandra Bose, Avisya Vidiraya, Mangon dagi ahan bada ekoi tasiko. Good morning, all of you. Lampri ni dun puya chawni mathanglai, kintam nungra, antuai chief guest, Rachilgana, Iroini, guest of honor, July Chairman Secretary, VIP mentors nana. Maksa RP ko hitu ni 5 minute bu tiraga ma ay time limit hoya bini.
cái chung ni yun lo karo hay ya cái wakal la pa khai bini yul le cluster a khai la ko bini mentor sharing instructor facilitator rap ni rui pibe self group ni cái yun bini khin arao to tulan ni meringa hoi ni yun si meringa hoi ni the puya rap women empowerment amtu kai wa yo hui kaya prithvi dairari amtu nishune kai Need 73, 74 amendment है वो कि नाइडुई नि मेंशन कर केला नपिया नुमाई स्पेशली होई दि गवर्नमेंट नि बिन पिया यमुना निमरो ना को होय नु के वो mai खदि नपिया खत होई नि कई सोसाइटी नु कंट्रीब्यूशन तो नु है ओनु बिल दरकार होइले लुम होइले यो तो गम है यमु इस्वरबु याम थागले ngasi sugumba nungaiba oi mayam unaba phangbasi ahanbada oi mayam bu sendiba isworbu thagale ngasi gi akoi program asigi sikre adu envelope masam thai gi site gi ko harau bugi oh aduna si sindaram ya so ida igi space for thank you all MA, PCI and Charles Manipur and Nagaland. Ihal hal ne dun puye min ne mathang jalai ni tam long nong ngasi dais da thorak piduna leiriba ngasi ki special guest of honor as ngasi area asi yamna shunba area oiramu chu yai adubu shunba ne hai PCI and Charles Manipur and Nagaland. Karamba quality ng karamba mapun chenda pamra hai base na koi na hai ge daw ba adu ga sidali se ni gara ka daw ni ba mau se karamba masak aja ba pamra karamba ja ko pamra ni mo hai ge daw ba no na so kama ai le ni ida lu ba se masak aja ba pamra juma ko pamra adu ga apa ba ka pamra karamba nama Mane.
Wah bro. Kaya mahirage. Kaya tamage. Oh. Okay. Katay di. How's kari timing hoige?
Okay. Muka tahu sih lah. Nah, ready to. Oke, Pak, ready to. Siapa sih yang bisa yang ready tahu sih Pak. Wah bro. Kaya mahirage. Kaya tamage. Oh. Okay. Katay di. How's your timing? Okay. How long is it? Có người mới nhận xét. Qua đâu bố? Cái tâm mà kia. Last line ko. Ado ngasigi sumaina ko gi back to school to ko sa matang da kari nungay taba kari mo lagi habiro ne. Kari nungay taba laitida. Loi nungay de ko. Satro ba su nungay bro? Nungay. Hayang tungda kari oininge heng sauraga. Doctor oige ba ko. Do ngasigi classroom jida kay khangouba kari lesson kano to hore habiro na ding si para kay khangare. Kari tak na. Loi na khangab na tro. Ngasigi. Loi khangare ko. Loi tak na ko jana. Okay. Nungay to ba kari mo lai habiro. Am nungay re ko. Class kya hoy dono si campus e. Class 3. Class 3 ne ba. Ngasi kay chapter tam gre ngasi kay para tam gre. Kay no kay parata kare hai am to khang dro ma ngas kay to khang dro bo khang do bro. Hai bhai du ne. Sa tam ko dia. Ado isa gi mingdom ta habira mone maya gi se. Hang machi oi bigi mana masingi. Ado ngasi gi back to school gi matang si yam nungai ba oi gre ba ko. Yam nungai gre. Okay. Ado hayeng sa kari oi doi no. Doctor oi ni. Ha. Uji class kya kabiri no. Class ka ri no. Ngasi gi school la ko si nungai ta bro. Nungai ba ko. Ado hayeng sa kari oi ni. Apa mam ta habiro mo. Ado ngasi sumaina school da lakpo sipo yam nungai ta bro. Nungai ba ko. Ado hayeng sa ay so ni ado hande chu mamang chu first rank ta gare hande rank kya mukta la laige. Ai rank kya ta ge khali no. Second la first la. Wanda. Yara ba. Hapa ki ge. Sai kanggu je hauribo. Ngasi sumaina school da kala aga chak cha ba je nungai bro. Nungai.
ข้าวเช้าเว้ยก็เกินมาเทลโน่หนูดิเกินมาเทลฮับปะโคเกYang piau Yang tahu ba, jengkumangan ba. Wow. Aduh ka Bolivia. Bolivia is gay now. Aku tidak. Tidak. Oh. Yang tahu betul lah itu deh. How na caro ko today? Aku mas bawa tak interview perlu topan di lapangan ni sih. Ko pada la pra. Chak. Ngayon nungay bro. Tumme. Nungay bro tumme. Attention. Jangan kena saksikan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे Vì khâu đi xe tay lấy để đi
Wapilo pangalanki Lâu yang mãi rung beli thì không sẽ Ramlanara leya nungki nung masirwa rau nei pangra marno pilo kai ni hai bang yen khut lei langa ya kam pilo Ramlanara leya nungki nung masirwa rau nei pangra marno pilo kai ni hai bang yen khut lei langa